Kei te korokoro o te parata te rāngai kawe pūrongo Māori, koe rā ngā nawe I puta I te hunga, I tai ki te hui kawe pūrongo Māori a tau I tū ki te kunenga ki pūrehu roa I te rānei me te aha. Kua roa te hunga pīkoko ki te kaupapa e amuamu ana mo te kore whai ara motuhake e whanake ai ngā tore kai huruhuru o te rāngai kawe pūrongo pāho hoki, kei a te rina kōwhai ngā whakamahuki. Kua taka te kapa mō etahi kaimahi Māori e mahi ana I te ao pāpāho. I think Māori journalism needs support at so many levels. Even within Māori TV, they are struggling, to get enough trained people. They're struggling to get the funding for those people. So they're struggling, but mainstream are struggling too. Hei tā te tumu whakarai o whakaata Māori a Keith Aiken, koe mimiti te puna tautoko mo te ao pāpāho Māori. Kei te tino ngoi kore te ao pāpāho Māori. He tino taimaha I te mea karekau he huruhuru hei manaki te kaupapa kua tiraha te haere o te waka. I te taurua mano te kaumātoru, ke te wānanga o Waiariki a Aiken, I te wā I aukati rātau I te akoranga pāpāho Māori, a hakoa toru te kaunga tau e whakahaerehia, nā runga anō I te eti o ngā tauira I whai atu. A hakoa te hiahia, a hakoa te ngare o ngā kaiako ki ngā rangatahi ki aro mai rātau ki tēnei kaupapa, kāre rātau te paku aro mai. Hei tā te minita tuarua whakawhanake Māori, me mahi ngātahi te ao pāpāho ki etahi atu rōpū, pēnei ngā runanga āiwi, ngā wānanga, me ngā kura. Kei te mōhio mātou te kāwana, e nui ta pūtea I te kāwana I tēnei wā. Engari, mō te rautaki e tika mō ngā rōpū katoa ki te tautoko te kaupapa. He oi, hei tā enei kai rangahau, me waihanga he akoranga tirohanga pāpāho Māori. Hei tirawa, te whakaaro Māori, te tirohanga Māori roto I ngā akoranga, ko te nuinga o te wā he akoranga auraki ko whakamaoritia. No reira, ko tai ki te wā, e putai, te mātāpono Māori, ngā uara Māori. Hei te marama o mai he, ka puta ngā hua a te arotakenga, a te puni kōkiri mo te pāpāho Māori. Te rina kōwhai, te karere.